Dihamu amanami doho inanami ala neng pukota nama parminggota diari sadarion hupangi doho kami tuhita saluhutna ala dibagas joro dohita tajagama hapolinon dohot habadiota tapasonang marohatta. Iya soso-soso tuhita asa tapuka parminggota na dihabirang nami disoma aka nanaing mabuat danaki tardidi. Jadi ruas ni huria na asing boy mangisi na disyamun nami dohot na disayap. Ima buah-buah siak kami di hita saluhutna. Jadi tapuk kama ulota mulu adong dope handphone naso di silent di non aktifom ma asa majaga hapolinon ni parminggota dia palatikyon. Tapasonang jala tapahohom ma martang yang nahohom mahita dihudulat tabe martangi yang mahita. Amin. Hurian itu hata sadarion ima pesta paduahon mamestahon parningotan hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus. Alani hupasa tamima Tuhamu saluhutna. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Marpungo dohitan waeng maka muletehon balga ni holong ni debata tupur tibion. Ubahen naro ibana paluau kita. Atong tapahibul marohata manjakon ibana na tubu di rohata nang diparsaurata marhite parminggota di obbason tapukama parsobauta tutuhata tapahobar mangulut madapoton parsauran na badiay maredde mahita. Marhite-hite guar ni debata ama do guar anak ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guar ni tod di porbadian na tumupalangit dohot tanoon amen. Bangso na mardalani di bagasan haholomon marnida sada panodang nabulon
Bisar dosa da panondang diaka na mangingani tano na nilinggoman ni hamatean. Marongoman bangsom rosian lomona diari parporangamu. Marpahean habadiaon. Songon nabur sian apuan ni addos torang rodo tuho parangamu akka nauposo. Haleluya. Martangiang mahita. Ali di bata ama na di banwa gijang. Puji-pujian hasangapod dohot hamauliateon husobok kami tuho. Marningot silolo minabalgay tuhami jolma na di pardangolanon. Imanakmu Jesus Kristus na sinurumi. Sian banwa gijang alani hami. Gabe na dangoldo ibana jalan na pugos. Pola tubu ibana di bara ni Bethlehem asama mora hami say rajai jala tugu-tugu hami marhite-hite todim asalam huida hami gudang ni holong ni rokam na pinapatar ni anak mi. Amen. Marede mahita. Tangihon mapati ni debata di pesta Natal paduahon sadarion. Imana tarsurat di buku 2 Timotius bidusada ayat 10 songonom madidok. Ihutom maakapoda na tikosi tiruammu. Songonong binegem siyanau di bagasan haporsyaw dot holong ni roha na di Kristus Jesusi. Idosahan na atong rap mangidugugo makita siyan Tuhan debata. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobarto patikmi. Amen. Marede mahita. Tatupo ti madosa tamartangi ang mahita.
Ali Tuhan de bata pargogo naso hatudosan jala ama para siroha. Dang lomoroha midah matean ni pardosa. Mula maniam parjahati tumadikod dalan na asa malua ibana. Ido di pangidoroham. Ala ni i ubahen hu pangidohami. Say sudah timatorutorum asa unang mangonay be tuhami. Say sesa sudido sa nami. Asa mangulu kami di bagasan asi ni roham. Say pargugoy mahami. Asa margugo kami marhite-hite Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigima baga-baga ni dibata taringot tu hasesan ni dosata. Songonod dohata ni Jehovah, unak ko mabiar, ay aw do siluluhok ko, nung nga po lahujow guarmo, aw na punaho, hasanga po madi debata na digidjang. Amen. Marede mahita. Mahata ni debata epistel di pesta Natal na paduahon sa Darion. Imanatar surat di Jesaya biddu ono pulutolu, mamuka siya na yapitu sa rodi sa pulopat. Tajahama pagati pasorin. Say baritahonok kudo akka deng gabasa ni Jehovah, akka puji-pujian ni Jehovah, ay ido na tamamar ningot sude na binaken ni Jehovah tuhita. Dohod ala ni godang ni denggabasana tu pinopar ni Israel na binahen na tunasida khobar tu akka asi ni rohana dohod tu godang ni denggan ni basana. Dinasa hagogotan nasida dohot ibana targugot. Jala suruan ni bohinai paluahon nasida. Sian holong ni rohana dohot sian pangolakina. Ibana paluahon nasida. Jala dihidda nasida. Jala dioppa ganupari. Sian narobi dope.
alay say toktong do anggo ibana marningot di bangsona uju dingulo ni si Musa diak ka ari narobi alay anggo naung didok na sida di dia do ibana naung mabuan na sida nakok sian laut rap do parmahan ni parduaan ni biru-biruna di dia ibana na marsagi hotodina na badiai tutonga-tonga na sida Naung patulak ibana na manogu na sida mamulus ak kapusat songon hoda di adaran dang dung tartuktuk Songon pinahat na kuat utura. Ditogihon pambini Jehovah na sida tuha sonana. Songon ipe ditogihon babangso asang bayan tuar mardulia. ido sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa amin marede mahita. Tahatidak ko maha porsyotai songon na hinatidak ko ni dongata sa porsyaon di sadok portibion rap mahita maddok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siyan tod di porbadia adorang suabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tua tubano atoro dong ditanom na mula mangulu diari patoluhon na manaik tu surgo lauhudul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosan disi may bana pay mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mati au porsea ditod di porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan yala Kristen akka na badia dohot dia sesan ni dosa dohot dia tay na mandok mula mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sora suda amin. Sunggul-sunggul dihita sa luhut na ruas ni Huria na parjolo sa Darion ari Senin tanggal 26 Desember 2022 ima pesta Natal paduahon hatutubu ni Tuhan Yesus laos dipatupado pakkobasion sakramen paddidion na badia na paduahon sakramen paddidion na badia di pesta Natal paduahon sa Darion patupaon ni huriata do acara paddidion na badia
torop ni nanaing tardidi ima ono pulusia halak, bawa 28 halak, boru 41 halak, sian ono 17 keluarga. HKBP Serang toropna 30 halak, bawa 10 halak, boru 21 halak, sian 30 keluarga. HKBP Maranatha Cilegon toropna 10 halak, bawa 6 halak, borua 12 halak, sian 10 keluarga. HKBP Cikande toropna 12 halak, bawa 4 halak, borua 8 halak, sian 12 keluarga. Acara padidion nabadia dipatupa dung sipul papungu pelean paduahon, patoluhon, perpunguan ujung tahun tanggal 31 Desember 2022, Sabtu tanggal 31 Desember 2022, perpunguan ujung tahun 2022. Marpungu dohita songon nasomal di garejaon, laho pertangyangan ujung tahun. Jadwal ibadahna HKBP Maranatha Cilegon masuk pukul 4 botari di lantai 2. HKBP Serang masuk pukul 7.30 botari lantai 2. HKBP Cikande masuk pukul 7.30 botari lantai 3. Di parpunguani begiotama berih barita pangulaon dohot statistik. Songonima laporan keuangan ke Huria. Di parpunguani madokata sian utusan ruas ni Huria dohot parhalado. Napau paton. Tahun baru keluarga pukul 00 sada Januari 2022. Laho maka meliateho tu debata manipat nasa taunon dohot madalani tahun nebaru di tahun 2020 asa patupaotama pertangyangan tahun baru keluarga di Bagas Tabe masuk pukul 00 WIB. Acara si pakeota di Parade Huria. Palimahon tahun baru sada Januari 2020 hari Minggu sada Januari 2020 ima parpunguan tahun naib baru marpungu dohita di garejaon laho madok mauliate di padonganion ni debata manipat nasa tau bolonon. Hukut pasato diri dina mamuhay pardalanan ninguluta di bagasan tahun nebaru. HKBP Maranatha Cilegon masuk pukul sia di lantai 2. HKBP Serang masuk pukul 6 dohot pukul 11 di lantai 2. HKBP Cikande masuk pukul 11 di lantai 3. Songonima sunggul-sunggul di hita marsangak ma debata marede mahita huhut tapapungu ma peliata. Sang apa
Yame ni debatana sumurung sian saluhut naroha, imama ngaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Selamat Hari Natal Madihita Sude. Shalom buat anak-anak sekolah minggu yang masih kecil-kecil. Shalom, selamat Natal. Iya. Amanginang, firman Tuhan saya bacakan dalam 2 bahasa karena saya tahu ada beberapa dari kita yang latar belakangnya bukan dari orang Batak. Saya baca dulu di dalam bahasa Batak, kemudian bahasa Indonesia ya, supaya bisa dipahami. Molo agak ribut dak danak, bisalah ditenangkan, ale unang digotilda, unang ditabai suarani omakna manang amungna. Saya mah hola suarani dak danaki. Ya. Asini roha ni debata, ainunga tarida asini roha ni debata si bahen haluaon ni saluhut jolma. Diajari dohita asata soadahon roha naso daulat, ro di akka hisap-hisap tanoon. Asa taparangehon hatomanon, hati goran, dohot haudolaton, tagan dihasianganon. Laos diajari dohita pai maimahon hatuaon na tahirimi, dohot hapapatar ni hasangapon ni debata na balgai, dohot Kristus Yesus si paluai. Ai dilehot do dirina humok kopita, asa ditobusita si anasa hajahaton, asa urasonna di dirina bangso naung ibana na punasa. Na olo maka padoton aka ulaon na denggan. Ima hatahon paingoton jala ajarhon sian nasa gomos ni roham, unang maadong na marhu ni roha midaho. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia 2 Titus 2 ayat 11 sampai 15, demikian firman Tuhan. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinlah orang dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian firman Tuhan. Amanginang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita sangat bersyukur di Natal kedua ini kita merayakannya dengan membawa 69 dari keluarga anak-anak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Maka dikatakan Bapak Ibu, Amanginang, saudara-saudara, kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nyata do Amanginang, keselamatan yang kita peroleh. Karenanya Bapak Ibu saudara-saudara Amanginang,
idona dihapor syauta, itu yang kita percayai, maka natoras dengan iman membawa anak-anak yang lugu, yang tidak tahu resiko, yang tidak tahu berbohong, dan tidak tahu ini yang lain-lain selain dari meniru dan meniru. Polos, itu yang mau kita berikan, kita persembahkan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Itu karena iman. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita diingatkan bagaimana ketika kita mengatakan aku percaya dan menyerahkan anakku, boruku di Natal napa dua honon, marlas niroha au naparjolo didok ikon bowi donatoras menjadi tiruan. Opung nape adok piga-piga huberang ison naman doho tiate. Kita juga amanginang jemaat yang mengatakan kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Kita sudah berpesta 24, 25 dan sadarion. Iko boy datadok hutinggal ho sude akan naroai. Pangalahokku naroai hutinggal hon. Dengan hidup bijaksana. Hadaulaton. Wah manginang. Hari ini Tuhan juga mengatakan kepada orang tua bagaimana bersikap bijaksana mengajari anak-anak. Dikatakan manginang, tidak dengan kekerasan. Tidak dengan kata-kata yang kasar. Tidak dengan perbuatan-perbuatan yang kasar. Bijaksana itu ajaran Tuhan Yesus. Mengajari pahopu dengan kata-kata yang bijaksana. Ya manginangnya. Kemarin ketika kita latihan, percikan dengan saat tahe, nakin adong buah-buah hona macet nasida. Mudah-mudahan nggak saat nasida tem. Kemarin kita sudah belajar, sudah saya katakan bahwa kalimat-kalimat yang menekan secara psikologi anak. Bodoh kali kau, oto maho, loak maho. Kemudian pengecut kamu. Itu nggak bisa manginangnya. Walaupun ini masih kecil, mereka perlu penghargaan dengan kalimat-kalimat yang membangun. Damboi beta badiko namanginang. Tikihami na jolo, tikihami na jolo, tikihami na jolo. Perkembangan selalu terjadi tahun ke tahun. Gaya hidup terjadi berbeda tahun ke tahun. Alai hatani debata di mandok. Bijaksanalah mengajari, memberi tahun, menjadi contoh orang tua yang menjadi contoh di Natal yang kedua ini yang manginang. Hitap yang manginang di keluarga tabe. Molo husukun dari tanggal satu tanggal 25 adong don Natal keluarga seksi-seksi doakan asing. Apa manginang? Marparbue doi. Mudah-mudahan marparbue ya teh manginang. Amin. Ikon adong udah perubahan. Adong. Satokin nai manang sabulanan nonon pernah pernikon om gaya hidup ta ikon ta tinggal hodon ta susun ta bungkus. Pangalahon aja naroa di tahun 2022 tutup. Buang. Saya berubah tahun 2023. Ada kekelaman, ada kekerasan, ada ketidakadilan di Joturpuko Dohita bagaimana berlaku adil. Selama ini kalau kita belum berlaku adil, tutup. Aku akan berubah. Begitu juga kepada anak-anak Kamanginang.
Saya harus menyuarakan ini karena firman Tuhan mengatakan bijaksana dan adillah, kemudian jangan jemu-jemu berbuat baik. Amanginang odo halobion ni halak ni sito Kristus. Enggak ada 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali cukup aku berbuat baik kepada orang. Songonang otowau, enggak. Sito Kristus beribu-ribu kali tanpa pamrih. Ikon do tabay na denggan. Ala aha manginang. Baik ko kamu ma manginang da. Badi ko kamu ma pasu-pasu na denggan. Habur juon ni debata tuhi tanata jalo. Berimbang doi na tabayin tu donga jolma. Gak berimbang. Kita berbuat baik kadangkala impas-impasan kan? Take and give. Lu baik, gua baik. Itu mah biasa. Kau jahat, saya tetap berbuat baik padamu. Itu yang luar biasa. Kamu nakal, mama tetap mendoakan kamu supaya jadi anak yang baik. Kamu nakal nak, mama akan tetap menyayangimu. Kamu harus bisa jadi anak hebat. Nah, itu yang menginangnya. Bijaksana dengan kalimat-kalimat. Kemudian menginang tiki marnatal. Eko kudok kodo nanti yang menginang dah. Iko las dorohan dek danak adong dohu bereng piga-piga. Aladang di dok dak danaki pajujur honna. Kurang lebih ada berapa orang yang saya lihat digotil. Udah capek mama membeli kau baju baru. Sudah sampai pakai mama empon mama begini. Dak kau bilang pada mulanya. Digotil. Ah capek kali. Bukan. Kamu anak hebat. Pasti tahun depan kamu pasti bisa. Beda kan kalimatnya menginangkan? Nah berikutnya menginang bagaimana melakukan perbuatan baik yang tidak jemu-jemu. Nah toras tu dak danak. Nah toras tu ya nakon nang penga berkeluarga. Berbuat baik tidak jemu-jemu. Ini amanginangnya. Talumo bina mabuan ya nakon tardidi. Amanginang. Bolehkah anak kecil kita latih untuk berbuat baik? Boleh. Bagaimana caranya? Songo dia do carana ditiki disuruh hamu nasida. Boy do hamu amang inang memakai kata tolong. Kita latih anak-anak ketika kita butuh dia. Tolong mama ambilkan ini. Tolong papa ambilkan ini. Kemudian dia besok atau meminta sesuatu ke orang-orang lain. Mama tolong saya ambilkan ini. Santun. Karena dari mula. Ibarat botol kecil amang inang dah. Itu anak kecil yang kosong. Boha. Aha maneng isiom muna amang inang. Tu yanak kotaon, yanak komunaon. Perbuatan baik, ajaran-ajaran yang baik, ajaran-ajaran Kristus. Unang behu BGH yang menginang, HKBP do ibana, alai dak danak dang dia tu si edek met awon payas rohakon, sasadaho Yesus donga kutok tong. Amin. Nina musika. Memang edek sekilasnya ya seperti biasa, tapi maknanya luar biasa. Ikon diajari ya manginang dah. Una kolang guru sekolah minggu. Una ngolah parhalado situa sektor. Ala iko donatora semabuan. Anon berjanji dohamu adong tolu janji. Ikon diulah doya manginang dah. Sampai anak akan maka tindakon hapor siao. Itu tanggung jawab orang tua. Alania manginang. Didok napau paton.
baritaho kamu mah. Baritaho kamu mah harajau ni debatai. Baritahon opung nama. Ta baritaho mah tu tuluan portibion. Barita halalas ni rohai. Jangan lagi saya dengar Amanginang. Kau lah nak bikin doa, kau kan sudah sekolah minggu. HP ala na soolo doa mong na mandok tangiang. Oh mama ngaraji ko pertanyangan, bay matangiangi. Molo awan no martangiang, madokon halak, enggak Amanginangnya. Bapak dan mama dari anak harus bersama-sama memberitakan, meneruskan, mengajarkan iman percayanya. Ikon siak kamu doa Manginang di boto danakon berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dari keluarga Manginang. Baru musiano tu sekolah minggu, baru mamusia itu maka tindakon hapor siaon. Posdo rohaku Manginang, dang palahu pagajang beja mitaon. Angamoho pandakda nakate. Ni aku pagajang do, alay to emak. Demi kenyamanan anak-anak. Postur haku Manginang dah, aka upung na. Baritau kamu mahalalas ni rohaon. Amin, martangiang mahita. Muliate Tuhan, di barita nauli na diliako Tuhami di pesta paduahono Tuhan. Asiroham, pargogoy mahami, pargogoy manang natoras, na mabuan yanakon na tardidi. Asa nasida marparbue mangajarhon barita nauli tu yanakon nasida gabe yanakon na biar mida Jahoba jala yanakon na holong rohana tu natorasna tu huriami asi maroham songoni Tuhan aka hami sude na hadir di son na terbeban berat doakan na asing na soboi di pajocor na posomo Tuhan asi maroham di pesta na paduahonon barita halalas ni roha las marohanami Tuhan ala burjumi Tuhan Tuhami aka pardosaon di bagasan Yesus Kristus martangia kami Tuho amen. Tauduti ma muse acarata marede ma muse kita huhut tapa pungu pilihan paduahon. Roh
mulai acara padidion. Hupaingot musia manginang dah. Masuk anon, keluar sianon, masuk sianon. Jala 2 padita melayani. Unang lupa ano mabuan belangkona. Boy doa manginang. Tapahoho manginang. Mare de mahita. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata para sirohan na sumurung amanami na di banua gijang asiroham topot mahami na pungu dison adorang hupangak kami anon Martangyang mahita. Ale Tuhan debata para sirohan na sumurung amanami na di banua gijang asiroham topot mahami na pungu dison. Aduh. Maaf manginang. Tamulai mamuse jonjong mah natoras. Martangyang mahita. Alia manami na di banua gijang narodo hami tujolom mabuan akadat danakon say asi maroham jalo manasida gabe anak komu pasu-pasu jala pargogoy manasida mangyahai hanguluan sogot maritehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hatati si paingot. Atau kamu akadongan nama boan danak si didionon. Tangihok kamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliat portibion. Ninna mandok akasisianna. Podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar di debata ama. Dohot anak. Dohot todi parbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut na hutonahoni tu hamu. Jala ingot ma, saidong anakku do hamu ganupari rasiraro ajal ni hasianganon. Manang ise na porsea dohot ni didi dapotan hangoluan. Alay na so porsea ona uhum sogot. Tangyok kamu madohot hata na tarsurat di surat ni si Markus. Adong na akan na mabuan ang danak tu Tuhan Yesus. Asa di jama, alay di picang akasisian naima na mabuani. Jadi dung di ida Tuhan Yesusi, sogo marohana di dogma. Lo asamu ma akadat danakiro tuau. Unang oray hamu nasida, ay di akasi songoni do harajaon ni debata. Natutu dan hudokot tu hamu. Manang ise pe anggo sosongon dak danaki ibana, majalo harajaon ni debata. Dang bongot ibana tusi dungi di haul maakadak danaki di apehom matangan natu nasida mamasu-masu nasida atong di hamu natoras hati dako kamu majolo hapor seaut tai sada 2 tolu ya.
Atong alusihamu mahata nahusukunon naparjolo. Di pangidohamu nuaing didion akada danakon tu bagasan ni nahina porsiamuna. Lebih tegas apa ginanda? Napaduahon. Beha, naolo dohamu mamodai anak komunaon asa diboto jala dihuton nasida hata ni debata. Napatoluhon naolo dohamu marsuru nasida tu gareja doho tu parguruan ni huria protestan asa gaberuas na mangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus atong tapasahat manasida tu debata maritehite padidion nabadia romahamu hudul mahamu. Ale si Leandero Brata Siahaan di maho tubagasan guar ni debata ama doho tubagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus doho tubagasan guar ni Tod di Porbadia. Amen. Tiop amang simajujungna. Ale Fabio Diego Lubatobing hudi di maho tubagasan guar ni debata ama doho tubagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus doho tubagasan guar ni Tod di Porbadia. Amen. Tobing. Ale si Keila Anastasia Tobing hudi di maho tubagasan guar ni debata ama doho tubagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus doho tubagasan guar ni Tod di Porbadia. Amen. Esra Aris Delano Safir. Ale si Esra Aris Delano Safir hudi di maho tubagasan guar ni debata ama doho tubagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus doho tubagasan guar ni Tod di Porbadia. Amen. Mutiara Cintia Sinambela. Ale si Mutiara Cintia Sinambela hudi di maho tubagasan guar ni debata ama doho tubagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus doho tubagasan guar ni Tod di Porbadia. Amen. Yuk, agak tuson maju ya. Ale si Dania Fiora Saragi hudi di maho tubagasan goar ni debata ama doho tubagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus do tubagasan goar ni Tod di Porbadia. Amin. Ali si Felicia Renata Pintu Batu hudi di maho tubagasan goar ni debata ama doho tubagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus doho tubagasan goar ni Tod di Porbadia. Amin.
Opa ini. Opa. Opa ini. Iya. Tiok semua jujung nama. Tiok semua jujung. Iya. Ale Dean Adriano Nebaho. Hudi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Dohot tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Agak 7 loh. Iya. Ale si Roger Natama si Manjutak Hudidi Maho tubagasan goar ni debata ama doho tubagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tubagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Boy dia paham? Opa. Tiok semua jujung nama. Tiok semua jujung nama. Geser. Maju. Ali si Markus Pardamean Purba Hudi di maho tubagasan goar ni debata ama doho tubagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus do tubagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Oido? Maju mama. Ada pena. Oh anggina. Oh. Unang salah. Amsal halamuan purba. Oke. Ali siamsal halamuan purba. Hudi di maho tubagasan goar ni debata ama. Doho tubagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tubagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Jocelyn Safiera. Storus. Geser. Ale si Jocelyn Safiera Storus hudi di maho tubagasan goar ni debata ama. Doho tubagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tubagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Maju. Ya. Fandu Jovi Lubatoruan. Ale si Fandu Jovi Lubatoruan hudi di maho tubagasan goar ni debata ama. Doho tubagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tubagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Maju. Ya. Catherine Jesslyn Siringoringo. Ya, oke. Ale si Catherine Jesslyn Siringoringo. Hudi di maho tubagasan goar ni debata ama. Doho tubagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tubagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Ale akson perdana tambunan hudi di maho tubagasan goar ni debata ama. Do tubagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tubagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Luruas nani kan terdina ini po. Luruas mas. Ano jolo dah. Ale Christian situmorang hudi di maho tubagasan goar ni debata ama. Doho tubagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tubagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Maju. Ya, oke. Ale Deo Hans Nababan hudi di maho tubagasan goar ni debata ama. Doho tubagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus.
doho tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Anita tiup semua jujur nama. Oke. Ale Anita situmorang hudidi maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Oke, tiup semua jujur nama. Ale si Sofiani Romaito Batubara hudidi maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Ali si Aurel Putri Stopul hudidi maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Sondang Joyvanka. Ale si Sondang Joyvanka siahaan hudidi maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Tiup si maju nama. Ale Kaizo Kritian Hutasoit hudidi maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Tiup si maju. Maju. Ya, oke. Ale Kalista Kuda Diri hudidi maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Ale maju. Ale si Gabrian Dean Nababan hudidi maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar tod di porbadia. Amin. Enggak. Ya. Oke, tiup dah, semaju dah. Oke. Ale si Felicia Emmanuela si Morakir hudidi maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar tod di porbadia. Amin. Oke. Maju. Ale Arsenio Manuel Sehat Siombing hudidi maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Oke. Maju nang itu. Ale Graciela Cyril Sintauli Pardede hudidi maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin.
Ale Fiona Arabella Atalia Papahan Hudidi Maho Tubagasan Goar ni Debata Ama Doho Tubagasan Goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus Doho Tubagasan Goar ni Tod di Porbadia. Amin. Tiok si manjujung namang dah. Ya. Ale Sena Areta Rahelin Manalu Hudidi Maho Tubagasan Goar ni Debata Ama Doho Tubagasan Goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus Doho Tubagasan Goar ni Tod di Porbadia. Amin. Ya, tiuk si manjujung dah. Ya, agak tuson. Oke. Ale Rodrik Selvano Edgar Sirait Hudidi Maho Tubagasan Goar ni Debata Ama Doho Tubagasan Goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus Doho Tubagasan Goar ni Tod di Porbadia. Amin. Ale Elizabeth Lubatoruan Hudidi Maho Tubagasan Goar ni Debata Ama Doho Tubagasan Goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus Doho Tubagasan Goar ni Tod di Porbadia. Amin. Ya. Ale Kelvin Markus Silitonga Hudidi Maho Tubagasan Goar ni Debata Ama Doho Tubagasan Goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus Doho Tubagasan Goar ni Tod di Porbadia. Amin. Ale Finteo Manurung Hudidi Maho Tubagasan Goar ni Debata Ama Doho Tubagasan Goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus Doho Tubagasan Goar ni Tod di Porbadia. Amin. Tiok semaju juga. Ale Jou Uli Naro Lubabatu Hudidi Maho Tubagasan Goar ni Debata Ama Doho Tubagasan Goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus Doho Tubagasan Goar ni Tod di Porbadia. Amin. Ale Cahaya Marito Lubatoruan Hudidi Maho Tubagasan Goar ni Debata Ama Doho Tubagasan Goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus Doho Tubagasan Goar ni Tod di Porbadia. Amin. Tugu William Hans. Ale si William Hans Simanjuntak Hudidi Maho Tubagasan Goar ni Debata Ama Doho Tubagasan Goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus Doho Tubagasan Goar ni Tod di Porbadia. Amin. Boy diopa boy tiop si majujung dang siapa di arah tu son ya. Oke, toma. Alenea Clara John Naupusunggu Hudidi Maho Tubagasan Goar ni Debata Ama Doho Tubagasan Goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus Doho Tubagasan Goar ni Tod di Porbadia. Amin. Ale Rafa Tama Sidabalok Hudidi Maho Tubagasan Goar ni Debata Ama Doho Tubagasan Goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus Doho Tubagasan Goar ni Tod di Porbadia. Amin. Tiup si majujung nama. Ale Charles Daren Huta Barat Hudidi Maho Tubagasan Goar ni Debata Ama Doho Tubagasan Goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus Doho Tubagasan Goar ni Tod di Porbadia. Amin.
Ale Mateo gi Fariel na baban, hudi di maho tu bagasan goar ni de bata ama, doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Maksud tu ini Riris Felicia Duma Riris na baban hudi di maho tu bagasan goar ni de bata ama, do tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Ale Felix Gifinarson Manurung, hudi di maho tu bagasan goar ni de bata ama, doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Ale Felicia Romaulina baban hudi di maho tu bagasan goar ni de bata ama, doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Ale Gilbert Stefano Kenneth Sirait hudi di maho tu bagasan goar ni de bata ama, doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Ale Carmelita Guini Aritonang hudi di maho tu bagasan goar ni de bata ama, doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Ale Gebi Clarissa Sihite hudi di maho tu bagasan goar ni de bata ama, doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Ya. Ale Mikaela Selly Simbolon hudi di maho tu bagasan goar ni de bata ama, doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Tiok semaju dulu. Ya. Tiok semaju dulu. Ya. Ale Cynthia Olivia Butar-Butar hudi di maho tu bagasan goar ni de bata ama, doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Ale Liona Clarissa Situmeang hudi di maho tu bagasan goar ni de bata ama, doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Bahoras ba? Ale Arta di Famora Sinaga hudi di maho tu bagasan goar ni de bata ama, doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Ale Waldo Rey Moises Samosir hudi di maho tu bagasan goar ni de bata ama, doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Michael manang Mikael. Ale Mikael Siregar hudi di maho tu bagasan goar ni de bata ama, doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus,
dohot tu bagasan goar ni Tod di Porbadia. Amen. Ale Jovanka Veronica si Mamora, hudi di maho tu bagasan goar ni Debata Ama, dohot tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan goar Tod di Porbadia. Amen. Ale si Benaya Gafariel Shobing, hudi di maho tu bagasan goar ni Debata Ama, dohot tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan goar ni Tod di Porbadia. Amin. Ale Abram Francisco Nenggolan, hudi di maho tu bagasan goar ni Debata Ama, dohot tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan goar Tod di Porbadia. Amin. Ale Deon Ranap Lubis, hudi di maho tu bagasan goar ni Debata Ama, dohot tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan goar ni Tod di Porbadia. Amin. Ale Keina Priskila Manalu, hudi di maho tu bagasan goar ni Debata Ama, dohot tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan goar ni Tod di Porbadia. Amin. Yona. Ale Yona Divani Gilia Hutasoit, hudi di maho tu bagasan goar ni Debata Ama, dohot tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan goar Tod di Porbadia. Amin. Ya. Tiok sama jujung nama. Ya. Ale Cindy Amelia Nenggolan, hudi di maho tu bagasan goar ni Debata Ama, dohot tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan goar ni Tod di Porbadia. Amin. Aduh, bunga di Jakob kamu. Oh, tinggal mama masuk. Oh, itu sama. Tinggal majalah pas-pas kan? Oke, itu sama. Ale Alsensio John Raeval Simanjuntak, hudi di maho tu bagasan goar ni Debata Ama, dohot tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan goar ni Tod di Porbadia. Amin. Solideo. Tiok sama jujur. Iya. Ale Solideo Gloria Situmorang, hudi di maho tu bagasan goar ni Debata Ama, dohot tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan goar ni Tod di Porbadia. Amin. Ale si Indri Las Maria Hutahayan, hudi di maho tu bagasan goar ni Debata Ama, dohot tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan goar ni Tod di Porbadia. Amin. Tiok si majujung nama. Iya. Ale William Alfredo Situmorang, hudi di maho tu bagasan goar ni Debata Ama, dohot tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan goar ni Tod di Porbadia. Amin. Ale Anggita Ivana Agustin Nebaho, hudi di maho tu bagasan goar ni Debata Ama, dohot tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan goar Tod di Porbadia. Amin. Tiok si majujung na. Oke, op. Ale Marcelo Valentino Hutapea, hudi di maho tu bagasan goar ni Debata Ama,
dohot tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Ale Rowli Abigail Sirait, hudidi maho tu bagasan goar ni debata ama, dohot tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Tiok si maju jumlah. Ale Felicia Romaito Silaban, hudidi maho tu bagasan goar ni debata ama, dohot tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Angel Septiana Tambunan. Unang salah na? Oke. Ale Angel Septiana Tambunan, hudidi maho tu bagasan goar ni debata ama, dohot tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Tusan majolo. Tusan. Tang, tusan majolo. Iya. Ale Priscilla o Berlin Tabunan, hudidi maho tu bagasan goar ni debata ama, dohot tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Sabarin Anda. Angel Septiani. Ale si Angel Septiani Tabunan, hudidi maho tu bagasan goar ni debata ama, dohot tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Alicia Artanauli Manulang. Alicia Artanauli Manulang, hudidi maho tu bagasan goar ni debata ama, dohot tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Tapahoho mamanginang, jonjong ma natoras. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami maritehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungahu pasatami akadak danakon tuho jala dijak koko donasida gabe anakomu maritehite padidion nabadiai asa masuk tuhuria ni hala Kristen nasida di tanoon jala gabe panean dihangoluan nasaleleng nilelengna asi maroham doho di akanatoras di danakon sai pargogoi jala ajari manasida manogunogu dak danakon tuho asarap nasida taruli di aka arta ni harajomu. Amen. Rem mahita jonjong marede mahita.
hata tung di bagasan pos ni rohat toktong dohita mangolu di bagasan pakirimon. Umbahen boy hita nuaing makalason hatutupu ni Tuhan Yesus Kristusi. Ala disi mana tarida habasaon doha habasaron ni debata si palua hita. Dada ala ni ulau tahati goran. Umbahen na di palua ibana hita. Tung sian asi ni rohana do. Haposan do hatai, jalan naing magomos hati dakommu, i dipangido rohaku, asa nasida na di bagasan debata, di dapoton do na tiuri, i mana mangulahon hasit tongani, i mana uli jala hasea di jolma. Martangiang mahita, ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggando nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw parasya kami pelianon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriamdo di portibion. Buhay marohan nami maritehite toddim. Asal lamu tadahami godang ni si lehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangolua siapari, se sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togiho tu pangujunan, palua mahamisian pangago. Sadame jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaur homa damena tutodim. Amin. Selamat hari Natal ma di hita sudi amanginang. Horas masih jalangan mahita. Molo ada neng marpoto amang asa langsung bergilirannya tor barbaris ma amanginang asa adil.